fasting and praying for us. We're grateful that we made it here. And so, Lord, we commit this day into your hands. We ask that you will strengthen our hearts, strengthen our resolve. Just really pray for courage, Lord God, on especially the ones that we'll be singing, Lord God. You are our joy. You are our inspiration. You are our source of strength. You are everything for us today, Lord God.
le pa ia man mamalu so tato wa tunu ia wa mo mai fa salalanga ala Loabay le nei taiao so I fu ala le so I fu mo ia te o tau te fa talo fa te o tau u malava I le suafa man malo tato I fa ola Yesu Keriso pe ona mari e ai ia upu fo I o fa tunga sama pe na ona tatai na tato intinia o te fa talo fa tu I le suafa Yesu Keriso o ia o le malo amen o te whatalo whātu I lato uma o pena ona mafuta mai lunga o tatou Paul Kalame nei tai au le Usu Seu malau Loabay ia o te tali tonu ua te ale fetu tali matangi ia ua pena foi ona mai a ona toto le niu I tuaoi ia e ala le I whawhitai ma vi inga o le tatalo si o tatou atunu I le nei tai au fōfua ina I lo tatou tapa au sili langi ia mo sotou soifua ia a o se ola foi ia I mātou le au na vai vai o lo tau tua ina lo tau pa ia malo tau mamalu ai pe ona masani ai ia te I mātou le nganga o le fia o le nganga o le whawhitai whawhilo ia tu ia te oto umali ni tai au ia mātou te fia fo I whaasoa atu ia I pa ima malo se tatou atu nuu se whaamalosi mo I tatou ia le ngata I le whaamalosi ai ia lau sunga fo o la to umolo pena mai mo mai le isi tu o tatou camera ia I mātou fo I lo fa pena ona tau tua ina lo tau pa I malo tau man a o le tusi ua filfilia e lau Usu Seu ma le Loabay ni tai au e tu ina mai se whaamalosi mo I tatou ua maua lea I le isaia lona mata upo e fast food mal tolu a lona fai upo e suma le valu ma le sfuru ma le iwa lea lau fai tauina aua tu te manatua mea na mua aua fo I le mafau I mea na mua whauta o te whaia se mea e whatoa I loa e tupu ai nei lava tu te leiloa ea e moni o te whaia se ala I le baola fulafua ma vai tafe I le nuu na umati amen ia o le whiongpa ia na le atua I olo tu ina mai whamalo si mo I tatou I le nei tai au o upu o te fia whaatau waina ia pe on tau foi le fai upu mua aua tu te manatua mea na mua po o mea na mua amen ia mana fai upu muli tu te leiloa ea o te whaia se mea whato ai loa o mea foi tupu ai nei lava amen ia o le whiongpa ia nā le atua mo I tātou le tai au o le whaamalosi o lo toi whamanatu mai e isaia I le nei tai au o le whai unga foi o nei vai aso a whai o Iese wā uma ni tūlanga foi poni vaenga sa e le fia I nei vai aso ia lo manino a I le whiongpa ia le atua pe ia ona uta uso o le awala lea po o I le whiongpa ia le atua lo au mai le tani o fisili uma ia wa fo in fa fi ta uli mo tatou o le whiongpa ia le atua lo au mai le tani this is the only true answer to all our questions to all our problems to all our difficulties this is the only way we can seek for answers pe ila le tai au pa mai ia le whamanatu isaia wa umani tu langa sa tupu ia te oi wa umani mea sa fa pena lo tupu ia te oi e le ngata I ti ngā ia lo mafau pe ti ngā I lo whaale nganga pe ti ngā I lo tino ia le o whamanatu mani tai au aua toi mantua aua u wheta laini ia le atua whamei le atua o te whaia se mea fau e whato a tupu nei lava amen ia I tatou umalava o fia foi e sa ili ia I tari mai le whiongpa ia le atua maninoa ia whiongpa ia le atua pei foi on toi whamanatu ia ma mai e paulo o le taimi ai te tari ai ia Yesu a bea mawali I mo whaala o oio tangata fau amen ia pei lau nei tai au o whamanatu na nei tai au whamalosi na mo oi ma aua tatou te manatua ia wa umani tūlanga na tupu wa umani whawhita au na tupu olo whapena ona pona tia I pea oi taimi nei whamalosi na le Usu Seu nei tai au aua toi manatua ia o whateita inga lava o le a wālota sa umman whaasino le atua ia lota manona a inga le manu wia lo I luma ai o lo kawanga o lo manga o ai le a wālota
le oa le o tu le o fa ta fu ina o le tulanga na sa tu ia o tato o tala o mama lama o mai on si le fia foi e le pa ia man malo tato tu ia o tato o mo kerisian ia sa li tu pu masima pe o tulanga na te fa mana tu man ni tai au wai te toi tamu fai toi langa o mai ia yo a o mani tinga sa ia te oi i neva yasu o man tinga ia te oi i le lava yasu po le lama si na wa familia fiong pa ia le tua. God don't want to remember your yesterday. God don't want to remember your last week. Ele fia mana tua ele tua lo wana nafi. Wa mai o ta pena msauni ele tua fa manu yanga mo e ma. Ele ngata nei tai o phone o fo ina ele tua mo e ma. Wa mai ata pena fo ele tua fa manu yanga mo e. Ele ngata ele o tatu savalinga. Ia le o patato au dia mai le o ngata tonu le tau sanga. Ai o lo fa amalu malu mai pia au lo fa tatu li. Ia i tatu. Ia os fautuanga na la Usu Seu nei tai aus fa malosi foi mo oi ma. Wa umani o tatu fa ngata. Wa umani o tatu tinga. Wa umo fo ingi me olo fa pena ona kau ka ofie kau o ila kiki a savali no mata au. Ole fiong pa ia le tu nei tai au wa te toi mantua. Awa o mai a ona ta pena ile tua. Manuia mo oi ele ngata o tai o fo ne fo in. Ala savalinga. Ia fa awa watu se tatu pa ia fa unwa ni tausa ia fa malosi na mo oi ma ia tatu fa iwina ile neiva yaso ile fia man file mu o tatu i fa aula Yesu Kristo o le tatalo fo ile na la po kala me ni taya ia tatu fia ia tatu mo wa file mu Kristo o le solo ngale leile o le tatu fa unwa ni neiva yaso ia fa manu mai le tu le tatu fa longo ia o le faita wina fo yona fiong pa ia tu mau pe te ia le viinga mata tu nei se ia o ai fa ma ai o le tai na tu stato pese ia pese fa le nga ngai tu fa mana tu fang ia tato le lo fa tu no le tu mo ma le ia fa ma o lunga ina belo na viinga nei se ia o fa va. Le ai se nati mafai o nataliatu Itinga o leo langa ua loa Isufo ile poto fa ale lalo langi nei Ele mafai ya Ale au no male forma isili le atua ele toma sila lo famai ile lalo langi via mause mapusanga mai nei faingeta Tangi si alo for tomorrow Lau fa amalo lo ngalo wana onia Tangi si alo ngangasa Pa iane pa it po selo to wa mafatia Olo mana etine ya faingeta Le mausito a file muile loto Loi matamalingi ile au malepo Le mautonu umafainga malo Silingia se vai fufo Lau feta lainga wana o e malolo ai Salitonu le loto iai Tangi tu iai le lalo langi nei Tomase ie tali mai
si alo ngangasa Paiane pai puselo tuwa mapatia Olo mana etine ya fayata Tangi si alo fatama Tangi si alo fa Lau fa amalo lo ngao lo mana o mia Tangi si alo ngangasa Tangi si o ngangasa Paiane pai puselo tuwa mapatia Lo mana etine ya fayata Etine ai fanyata Lumana etine ai fanyata Lumana etine ai fanyata Oh oh Lumana etine ai fanyata Ia toe whatanga whatu nei tai au. Ia toe taliu mai foi o tatou por kalame o leu seu mane lo pei. Ia pei ona mani e foi whatunga foi anisi o uso. Ia whamaurunga ina i pervinga le tua. Wana o le mana lava o le tua. Ia ave ese ai mati nei a whaingata. Amen. Ia nei tai au. Ia e whatalo whatu le pa ia man mamanu o tatou atunu. Ia o momo e whasana lau tu sao atu. Ia mai lo tatou ofisa lo pei whale lau niu nei. Ia ilau po kalame o le Usu Seu mane lo pei. Good morning, good morning, good morning Samoa. Ia le ngata i leo ilato uma to all our non-Samoan viewers. We greet you in the mighty name of Jesus and we greet you this morning and welcome you on our program Usu Seu mane lo pei. Good morning, good morning, good morning to everyone who are watching and just tuning in our program this morning. Ia fatalo fatu ia le ia tu mate pule male fiongo ko ia fuiava ia male malu la fingal venga ia tato alo pene ia ila to umalava ia sa fa pena ona fia ngai mati ute mga luenga nei vai aso ia atono le pau ale le aso i malo lo ai nisio i tato ia o nisi fo tato yo lo fingal venga i company tu to tasi ia ele ngatai le company business tu to tasi ia lo fa wa penga luenga au nei tai au o te fia e fa ilo atu lea ua mama tamasi o uso ia iulai ia i nei tai au ia o te whatalo whatua malo soifua lau nei malo soifua maua i lau sunga iulai whaftai tele ia molo mafuta mai nei tai au i tapo kalame o le Usu Seu mane lo pei ia whatalo whatua i lau sunga visesio morio ia le pole whonga tato wa por kalame nei o le Usu Seu mane lo pei nei vangor tai au ia whaftai fo i malo fo i lo sai mar tau atai nei fo i a vangor tai au ia le ngata fo i lea i o le upu whalai au mai le a fionga pa ia le tua i o whapena fo i o na tom tau inai i a ai o whina ngalo maloto ma wha moe moe o le tātou tunu ia i le whai winai fo i o ngā luenga i o le nei fo i a vai yasu ia o le mātango kia le upu are ni nei tai au ia ua toe whangu fo i o se toe luinga manatu mai ia o tariton ia o le manu lau ti fo i le tātou por kalame nei tai au whaangalo ia mea tuana whaangalo ti ngā ia pei lau foi upo la apostolo Paulo whaangalo ngalo i meu tuana ia e mo e puno wai ia ma baba ai le rumana whaftai nei tai au fo ura vi ingala foi ia foi le tua ia mar whaamanu mar whaanetanga ia awa ana le se noa ia lana pule whaasoifua ma lana pule whaasoisoa ia le fo wa tātou toi au dia mai nei so fo fa popo le tango aso tātou ola le tātou avela i o le mua mar whaasangi le tua ia whaatalo fo i le malu man pe i o tātou tunu ia mai lava i tupu mai ia se ia pa ia lava se tasi o pito i titi ia whaatalo whaatu whaamalo atu nei vangor tai au pe lava se tafa nei ke lope o lo whapena na mau mai tu tu mana nanga nei lo pe Samo TV taralasi mar Samo Radio talave ia mo moli atu whaamalo mar whaatai tele ia ua whapena o na fia pea ia i nei tau tuama nei au nanga ia watala whai pia na sauno ko ia leuso ia iula ia whaftai tele i lato mai le ngata i leo i lato lo mai mo mai lunga tato live le loa pe LGN online Samo TV talalasi mar Samo Radio talave ai le ngata i leo lunga le tato YouTube channel
ia lo penana mai mo me foi ia nisi no manu le atu Loabay Samoa TV Mr. Ngango Music and Radio Talave ia o tatou Simple Radio app ia ai le ngata ile lunga le tatou website o le www.loabaytvradionews.com ia lo ia uma ia o fatu sa o ina tua ia tatou fa sa lango le nei tai au ia o le tai au le stona ia o le aso sfuma tot o le masina uni lua felu sful ia ma terminate ia le ua toi lua minuti ona tare le tulai vai samoni ma o le foi le usu mai tai au ia le ua mata ona so ma ia i lunga matala a fale lau ni wa ia le o sola o le matua susulu le la i tatua ia wala pe tu langa le tat fie foi ne tai au o matua sa o ka le skoing everything is well all is well Patalo fa malo si banga lo ma futa mai pe o le banga le motonga post le mo join me tato live le ngata ile ia o new chapter morning from Paramore Moro Auckland Lani Samoa. Good morning brother man vise ma tamo fiel por kalame fa tsaitele ma futa mai ia nga tofoi le ia le fatua ia meli i chei morio o faumui ia la fa amene mai le upole li ia me se foi la ia lili shama morio ia pe ia lau tautonga le ma wa fire melo mo ka si ai wa velar ko pai nila tudiau le wo join mai foi line pasi palu good morning vi ia le li le ta foi ta fo ma tamo fie ia o mo fai ona tato wa to ala fai mai fa nunga le ma na ia le fa malosi fa tai fale ulu junior le lua le ko join mai ia nga to foi le fa tu ia Elisa manu maleri bishop ia le ko join ma tato live ia nga tala ile o ila to ia ma futa mai ka mai party le fa ia kurunga ia bise ia o le fa tu ia mai na misa fo mai pali ia le join ma tato live nga to foi le fa tu ia ana and nani le ya tawa ya ma Elisa manu maleri bishop le fa mai morning manuia tau ia le le fo ya spo pa popo ya so tato wola fa tai ia ngata fo ile sunga fa fa ngai ya Joshua eti ia na ma fu sunga fa fa ngai le Kalesia Assembly of God ia ina ile motu o to lau ia ma nisi lo fo yo la to le ma fa pena fo yo na ma fu to fa fo ngome le ma ngota fa tai lava Aftai le mafuta mai, aftai ko tari en per nei tau tu mare o nanga. E tai tolo ine so stay with us. Ia pe tu langa na wa atala no lo ile stona. Wa tatu tala no lo tape nanga fa pusa foi. Mo le sabat ale ngata ile. Ia ole tapena o lo tanga mo le sauninga la sa. Pe tu langa ia wa ata go la stona. Ia wa sponga ia kele ia la to foi ia ese mai foi ia le tapo ingas fitu wa sponga ia kele falong ko inga ole mai au kai pega mai leu ia pega mai papusa kai au ia alo skolinga ulu ia o se ia fa nga men mau ia pe tu langa na ia o te taton o lo pena ona sauni e mata pena e to tendo ma malu tato watunu ia le ngata le fa tau ole o le sa ai lai ia pe o le tulanga na ia a misela fo ia fa lo fa talo fa tu ia ile uso ia chot solo fa ma pe fo ia le fatua mara inga to mala lo fa pena fa ponga ma futa mai nai usira ne ba ngor tau ma lo la so fo manu ia le sunga ia manu ia fo ne yaso ia ai ole peo na ta ua ia tu ranga le foi le anga ia te pena ia fa pus ia fa peo na te sa ni foi ta lut alo foi ia o kera ku fai mai dau to na i ba manga ia wa o me tu wa ia ai foi ia ole ta pena ngala foi ia ole asa patia ta ia e te tau foi le sia tu ranga foi le ia vise ole tu la lo ta to por kala me man tu ia o le ua ba la so tof ia i por kalabe ia po le live ia le fionga le di par mi por tai tai le tu ia le ua fa mani no ai mai o le ua inisio ba ngo le ua tartala mai ai o le tu langa la bala tu ia i le tu tala o ta tu fa ia bisi fo io no fa nga pe o market funga nei
marketi tau fusi ia manisi foi o marketi tono tatu tunu a mesi o supermarketi o le ua na saunoa manino la vai tai o le tunu ia o le a wau i per sale ma no no whaafitai o rono winga fōringa mai ia o le a mawhai ona whaamalu umai ar sapati ia re ngatai le tau ona maua la wanoa a ngai i maru matu ai le whaapea hoi nene a ngai le wharkalapu ele au ia na kuata mawhai ngā pea ia upu ia whapea ngai i wharkalapu po anane ia ai o tai au whamai ukale na vase ukale sia arwhi se le loku se alo whai ia kako wo umare lotu tātou whaafo irwe inga i le tua ngāusi ngei aso kasi sa ole nei tasi ramara aso ia ele nei la le tūranga leo le po le tawhao le po la stona ia ai loku le sa ai loku la wenga le umma le loku la o mai riska ngaka o le hang over mai po la stona wa vea la sa ia sa urola ia mo me vea la unga mai sufia fa inga ngei ku al la unga mele ia le afion pa ia le tua voi sufia ula tau wala unga ia le fa inga ngei ngole luwe ko le uri ku per kula nganga ia ka wa ia fautua nga pu kalame ni tai au la stona fa mis i fa misi ko fa ni esko ha ia sa ungi mo tai au ia per tu langa ni tai fa talo fa tato business company ila to uma ia ele ngata idea o sponsor tato pu kalame ni tai au yulai ia ole tu langa da ia mo sir fier tato tunu ia ole wa a mata tato por kalame nei o Usu Seu ma le pei le so la stona ina dei aso sportor ro basino uni ia ua la tato wa major sponsor wa fai ona winatu ia dei por kalame ia ona ole anga nei mai ia al farta valle le Samoa na rento after to ile fionga di pule ia pulenga mana fenga wenga ia ngata fo ile ia ole company malosi ia al vanga le Ako Group le afia ile Ako chemicals ia malala to wa for engineer na ole Ako motor mechanic ia malava ia wind up wa ingo me nga pele mal mai ai ole la to wa tautua male manu lo tio la to fo ia nanga bol fale de yo lo sa ia it sala pesene nei fai ona ferwa ia nunga tero bave maua uma na ile tautua mala nanga ia alba nga Ako Group after ile fionga yam soe ia fa pe sunga va vasa purenga mala fai nga wenga ia ole lango mai ia martu mai or tau au ia lango suai ia i te tato wa por kalame nei ole Usu Seu ma Loabay ia i yasta ia wasta tas awala ni na no tato tulu ia tato lang au tu na po tato major sponsor ia tato por kalame nei Usu Seu ma Loabay fa ia i le fionga le pule ma pulenga ma fionga nga Samoa na rento ia fa pe fo ia vanga le Ako Group ia ona ole lang sua ia i le nei por kalame ia mo fai na winatu ia wala ba ia tato maftanga ma tato ina pe ro telo tato tulu ia le ua inisio tato paanga foi penana mafuta mai nei taimi lunga tato live ia lo ia una nia sulu ape Paulo thank you I love you olo o kanya I love you ngakanya yo sulu ape ia lo o mai foi ngalo faanga ila lo mai alo lo fa atu ma to New Zealand nei mo o to manuia sapat o jikia o wa ko I love you so o ya uradia o man ko le pese venga le I love you ko o po la usul pese sungo ho ya uradia le ko message mai i ngol ka ko live e va tala once for ya Paulu nganga pu baba polu le nganga ma lo so i fua manuia i le lupo kalame ni taiao mi ia ile ali ma na ia ai ta mai tato pese tuai ma na ia nai pese nai falo longo ia o pu baba po polu nganga mai au kilani New Zealand manuia le nei aso so tato watunu ia lo pena ona mo me foi lo faanga ia mo ila to samo malava i lo tato tunu Maro Puluberry 40 ia good morning mai ia tato po kalame ia fa talo fa tuai pa ia malu la tunu ia o ma futa mai tato po kalame ni tai Yo le sia tu langa ta ua ia le ngata o le por kalame le o le Seu ma Loabay ia o le tato wa fa so fo i ia mai sor tato wa tartara ia male pa talo fa ne bang o tai
ia wana ngalo tātou turu ia sau stemi ia ono toi whaafonga foi lea ia i le toi awina atu o tātou tala mai Samoa ia pe ono rua i whaafonga ia i le whaeunga tātou porokalame o le tau whiawhi mana roa peida soana nafi o wana na ia wish a whapeo le na misi tātou tau whiawhi le soana nafi ia toi mauar whaapoponga o tātou tala mai Samoa mea lo tutupu tātou turu ia i le te teimor tātou porokalame le reo le Usu Seu mana roa peida ia wa o le stona ia o mana tu ai no ia o mana tu ai no to linga ulu a se ta se to ina mo na tari wa o nge ka penga mai ia la mule mula sa ia le nai ia singa fa kim mo le o skonga i sa ka penga i mo ko inga mo nga kali ia la wa ku ia ko inga mo la malang kali ak mal lo ala va ko inga ke le ulu ye piko mai la na ku le nga kali ia san ia awangi pe ole ai mo wa ia ulor ka mu i lo fa ngal lo ia ko dia na yo son ke ir ko inga ko san so dai oi mai lunga lu ia ka ko son o fa ya ko ngia o ke pe ai lunga ne ai na fa ala fa inga ni ka upe mai sila la o ke po te ne ke awo ya ko di mai tongi mai ya ko di mai ya la ko son kwa ele usika iket le un fa kuya o le sala le ai wa ru ko inga ia fa puku mai uru ia wo ka ai mele ira le ko liama ye manga uru ia ko li ro ke ir ko inga ko inga wa la fa le la tole i sa ro la wa la manga ale ai fa inga le ko le mo pa ulo o ke ir ko inga pa sasa ira lo singa kali oi no ia ka mai ki ronga ku dad oi wa nga fa sanga ko nga ma ko la le u lo wa ma sanga ko fa se ki mai din ko kai fa mo lo ka u o lu la ka mo le fa lo ma le sky pe tu la nga ye ta hu ai fo ia ka hua ia ka ku fa lo ma le uska i fu i ka ko ma ku wa fa ku nga ba ka hua le uska o mana tua wa fam kala le o mana tua i do ia le tori nga liu ale tangata ala wori ia fianga tu ma o so i fu o le tangata o le rida le alu no fo fa tavel valde ma tangata po le ba o fai ngesi nga ngara wori se so we pe ngai okay se le ai le fango pe wa e ma fango pe la ku ngo ke le ro po fe la kango ye ke le ro me ye nyu e si nga wa le fa mai lo male ri de por ba fai la ka ken ka mo po yo ka we ka nga pe ken ka bo lo male ri de por ba la pe lo la ka le fe wa i che por pidi pe le ma sa ni pe lo par kamalo ya le la pe ai fai kaula e ka nyu sa ngai lunga sa la lo nyu kos lua ko le apa lo mar ngapa la lo di se no mai marcava le wa ko lu mar nyu pa oh sorry ia o gero la por pipi dia ga le pe a foi ngole u le venga pe ai ngole u e fai or ka pe nga ngole le ga pe ai ngole u ela fa ku foi a son como sabe ya lo ele a lo malo sabe la ele a lo malo ala fa nga al malo so di malo so di si ka me ki ele nga kala pipi e pe ka akila la ska ba Pay out, Adrian. Lea, wala ko nga, wo ke il kamano ko ingal pa nasi do sunga kali. Iya. Aku lo mer ko. Sali. O fa ya ku le ya. Ai me tawita mai mate te ere u. Fa malo si va ngale ma futa ma le va ngol tsa ya o le wa turn ma tsa to life samen fa Morris. Ia fa pe fo ia Tessie Maxwell ma lo lava ya o lua le tute de nei ya ta ma na ia ta to por kalame ta alo fa anga ya o ko umalava isa mo all the way from Cape Town to Africa South Africa o lo manuia foi de nei tu ora tu e ma lo so fu i lo sunga le samen fa Maris la au tu tama ma lo so fu ya o lua mo li atu ma to lo fa anga
le ma tu ai ngai fala si u alo fatu ia mai New Zealand ia ma le kwa fia ia so men ia mana tu fo ia la u experience la tu ia la sunga visa siu ile talu fo na vem tanga tu fa sala la so se sia fo le comment mai fo le te fo yo fa ngar ngai fo ni so ala le tu no sa tu tu to telo ina to comment mai se pisa la to men fia fo le fa longo mai ta wa tu la to ngo fo le alu ngo pe ya la to ia le fo le ese ala to ngona pe ala ngona fa ne fo ia ono le ta wa tu la to wa sofa ma fa fo na ia ta wa la fo ma le te vai kwa fia to telo ina to ta lo fa tu ia le pe fa na sunga video to la fo le so fo ma we from Melbourne ma tele ia o samen fa Maurice le fa mai le mata mai o mai ngeli ni chila ia fa tele ma futa mai ia fa tai fo ia la to mo o le ai fia mai po kalampe ia wai o le so ta inga le mai a tonu e facing ta e ta wala le ta to telefone wai le mo wai pe te te mi a o fa sala la ulo pe ala tu la po kalampe Usu Seu o le lava singa ila uli ia ma le tau fiafi malo pe i la fiafi ele ai ase ele se ponga ki ore alu ka ko internet mele alu wakwa fulu le ia pe tu langana ia e fo i mafuta mana i mo ia a inga pa anga fo ia tatu pokalami lo mafuta mai tu mau ia la ngona ia fo ia usa pe ia le ka kala ngoa ngale lunga la telefon ia mana ia inga mau ia nga tse pa anga tatu pokalami fa tala fat fo ile uso ya CJ Merrill mangu tia sol orga kalia e tais taxi kakalali e kele aku kingo ngai lo taxi la ke fed wai orga kalo baro ormo kwa ke le pisa sa wai ga ya so la kon kaval e kaule ofi kon kaval le la ali ala kalo fa venye kaya ba talo potla sia uso ya Merrill ma lor se fu la le uso ia lo pena ma futa mai ia le wo join mai ia ma le en siale ia on sai i tato live ni tai au ia o start si male ia le ua mai no lo fa ngani tai ma lo le tawa tai ni tai au dua sa se lua alo fa tu from Brisbane Australia ia o tau sanga ia kopo fonti ma lo Lava Brothers of Island ai maka lava atu ia isa moa eu quero que ela malo have a good weekend faftai tele ia tatu ainga ia pa anga mau ia lo pe na ona ma futa mai ni tai au ai o le ko ia kwai ka walu ame ka ma kelia e sau au i bisia pe fo ira faru experience ole ole tangata ua ile la me fa wota sa ro ile bil pokalamene o tello tangata foi sa kare vai mo bo le va so ta te vai ai ke ia ro ta vai tu wa foi wo fiki mai runga i pe comment mai foi la mai mata mai ia ta tu pokalamene foi ia fa pe ngi se pe ia se kenge re ia tangata na wa ta vitana tano le fo ore ko maka mai ka ta vitana tan ia ka na comments mai fa de chef fit por kala mer tofia kwai ro ia o te fatalo fa ko ia fa ia le o mata la vo ia vai ro le fo ia sunga ia por afionga le pure le fonga fia vedit ia le kakale ai ke u fa mai ia manga kua ia so yo ka ko bot ta la e doa o te mana tu o le fo ina fa ngal wonga fo ile le vanga le samona rentu le fo ia nga ai kupe de ia la ko wala ba ko ya lu kamalo ni sila ia o le tu la ka ta ura pe fe na sa no o fe na ta to wa inga mau ne ta to inga te ia wo ka vai ku ma futa mai o le ta ura na o le ta to por kala me me ta to mala nanga ne ia le lo pe sa motivita la simar sa mo re ta la o tu le malo so fa sa la ngo so se tu ne ke ro pe ia wo ba ai fo cho ia sunga vise si ora so de pera kama chula lai lai ta mai mama futa mai tu mai ya ta tu ia ke ia de tu mo so tanga ma so ta inga boide
dei do se ke vo fa yo ko so ore ri la vo ko ba fukare ri da yang macho ya so ya mai inisio ya vai do ma futa mai vo ia le te vo ia ken kiki le ma salafa ia fa talo fa tu ma ne va ngata ma lo la fa te tere ma futa mai ia le ngata de pe ia ro fa fa me le a nisi tau ma oi morning jodi ma lo se fo man via ya o sunga ia ma se se ta to tu pele sa mo ia fio mo dia tu ma tu wa lo fa nga ma tu ai nga tu fio ro langi ai ma se na yo ma tu ai nga de bi fa la tai fa pesi fa nga fa la tai ia ma ba wala le taba ma tu ya tefu afa ma fa pe tu ngane ma fa nau ia ma se to dua i ba wala ya man via fo nga de ya so lo fa na lo fa angana ya mato umai au kidani ni usila ya ana melei ta manuia mai Wellington ne melei en siale o sai malo no wa se dua ya malo la ver tau tua malo fo yo sai ya mai Christchurch pero tu langana ya mai o familia anis ele missional fa anga son tama potion tu avoi ya lo iba wala ele misia ko i kia pokalame ya o foi pokalame la fiafi ia o mo di mai una no fa per tu langa lia ia e fa tai fo il tato o nanga il fa ai lenga tai del fa ngai na lo tato o nanga ia e au mai mo di mai ia lo fa anga na yo la tu ai nga lo sa mo nei awa pe lo ta wa fa ta ia tu langa ia o le so ta inga o no le tu langa le ta internet awa okay lo ngai kai ai longa ko isi se ko fa mai mau sanga kwede e vi le se numero fale po se cell phone in New Zealand po Australia po America ia po se si vai ngol lang awa e fai ole va vele anu ole ka ia ai le a ko se fi mingu ke ai peina o tu langa le ane wa mo mana ia pe wa ilonga fo ia tatu tua ia e mo moli sa o mai ia lo fa ai nga tele o no telefone o lo va pena ona mafuta mai fo ia pa ia malu na tu ia tata pokalame ese ia leo vai atu o mafuta mai ia ma apatea malo lava tua uso alo fatu God bless ia o lo uso le ia tai great ten le u fa malo mai malo lava ngalo due uso vi ia le tua ia fa tai tele tai mo famanianga ia ai nga tai dia ia fa ngone vai so malo fo inga lue ia ini yaso ia o ai met langi moli atu mato lo faanga ina yo mato ainga o malava isa mo fa mole uso alo faanga ia watu ina au va al MSC Seaside i Bahamas South America o ila to ia lo fa pena o uso foi ia o nisi foi o alo fa na uso tato atu o lo ngalu lue lunga o va ia ele ngata va ala o lo ai o MSC pe ia o va na o va maybe ia o te mana tua ila ia le tua ngani o se o tolua sa va pe na ona fa ngaluenga fo i lunga va as a sailor ia o le sole ia farani o te ia ana po Frank o te ia ana o te lo o e pasila fia fo inisio le au fa ngaluenga i lunga va ai mesala company la MSC ia ona la ua failangi le folanga le uso ia lo pa pena foi ona i siamani temi nei ia o lo pa pena ona siamani ia sa pa pena ona mafutai foi sonto lua ia masen fana ia o temi nei ia o te ele fai ngofia nga luenga na seila you like ele se nga luenga fai ngofia ona e pe ona fam tala foi se uso foi o failangi folanga ia tulanga lava i lunga va ia mau lisi tulanga o Samoa ia lunga va e fa me Samoa ka fa maungi ia lunga va ai pe tulanga na ia ka ke mo o foi ia ngai uso foi ia o tam fa na uso tato tunu o lo ngalu lue i lunga va ile ngata va ala olo ia o va ia la pa se po meli fa talo fa foi ile se uso ia Joey po ana lei ia lo i lunga o ala olo o te no te mi nei o lo i va en Europa o lo Europa ia se uso ia ana lei ia po Joey foi ia e peno tau ia fa malo fa talo fa tula po kala Usu Seu ia te o to malava o lo ngalu lue o to maseila o lo ngalu lue ia i va ese ma va fia i so sei tu lava
o le nei lalo langu. Whātālofa whamalo tus vanga le mafuta mai pe o le awhioka ia fo winso lofa hape fo ia le tautoka ia pela e mesi fo ia le tamā matua ia savea misa lene ia ma le wharitua ia apoliniu ia o le lumana ia kamalo a fo winso lofa ia rai mafuta whafonga mai nā ia fusi Sano fata ia le kata hoi lea ia o le tuafine ia timani au tanga vaia le fo ua join mai tātou lai mai mua mai ia le ngata hoi lea o kamalo kiwi whaasabalu ia marai ngā tō malapa nai mafuta whaafonga mani newa angorta nā i le whioanga vai lele whaatalo whatu brada palo la maso fo manuia ia whaaftai fo ia tō umalapa ia le ngata i leo ta vai whaletoi malor soi fua ino sunga ia o lua tau taia de tai au ma tila penu good morning ma lor so fu manuia ya o lo sunga i de tawa tai de ta via de tua tato o rio pai de so fu manuia lo lo tu te pa fai va de ya so alo fa anga mo o lo a mission ayo ai nga umai Samoa from Auckland New Zealand God bless ya o Wesley Fandolua ma lor so fu uso morio o ma ia por kalame ia Pauline Sabea ta lofa ma lor so fu e sunga ro faanga from Auckland New Zealand pa napa nu mativa good morning lua sunga ma futa tupea ia lo hati Wellington e ala matai le ia o si vanga le ma futa mai nei vanga ta lua au pa au P James ia o Wesley fono lua le man fa ta lo fa ia tavai fartoi ia ma tonu voi Nico le mai mo mai ia fa pe fo ia le va Tamaita ia saben famaris ia ile dei fo ia va ngorta ia o Wesley fano rua le famai ia le va mai o Hamilton ia fa tele fa mai sekti lava malo lava sekti por kalame ia malua au pa au P James na mtu afia mai ia mala blau mai ia ina ua fa pena fo yo na fa talo fa tu ne va ngorta ia pe tulanga umana ni tai ia la vai foi se tatu pesi la China tu tatu pesi ia ia foi ia fa malustino ni ta ma se ko fa i men ka ko ka ona foi la o le tatu weekend le o tatu ia to tele ni so tatu ia lo fa pena ona o fa i vale fa mo leva ya so o mia la sina pesi ia fa la lo mai fa no file mu foi ia fa solo yo ma fo o mani mena tupu neva yaso o mani mena tupu neva yaso ole alwa tu sta tu pese de ia sia lu ese umai umanga fa nga nga mia ki nga ia fa te a kwa uma manga mia ngai polong e vai ki nga inga neva yaso ai fa tai va mai ia tatu pese ni Danger boy, hallelujah, better than this. Fia, mei, lutino. Lue, mei, lutino. Sele. Fia, mei, lutino. Lue, mei, lutino, bebe. Fia, mei, lutino. Lue, mei, lutino. Sele. Fia, mei, lutino. Lue, mei, lutino, bebe. Let's survive. Le fia bom kusepe Toyota pala posi Suzuki ka aso apala apana na pasi mami moluhani fia mei lutino lue mei lutino sele fia mei lutino lue mei lutino bebe let's survive let's survive let's survive mei lutino bebe
Silly, fear, may, Lotino. Lue, may, Lotino, Pepe. Fear, may, Lotino. Lue, may, Lotino. Silly, fear, may, Lotino. Lue, may, Lotino, Pepe. Let's
Patalo fatu le pa ia mana malo le tatou atu no e toi tani mai foi ia o le tatou Paul Kalame o le Usu Seu ma le lope i nei tai au patalo fatu i latou uma foi o penana mafuta mai i nei tai au ia e le tatou Paul Kalame ia o nisi o tūlanga lo pena ona lau alunga nei tai o nisi o tūlanga lo lau alunga foi i nei tai me tu sai foi o le tau mawhai lea o se tatou mana pe on whalau loa foi le uso ia iulai ia o a mata ona tala maria nisi fo tūlanga sa ia i le lockdown pe ona ia tatou sauninga i le asusa ia o a mata fo i ona toi tala ia mafutanga i baiasu pe o tūlanga ia o a mata ona sui maria lava ia po o tala maria ia le ngata ia o le mai ona pasi ina fo i le parlemene ia le ngata i lea ia mo le silfia foi pa ia man malo se tatou atunu o loa pena ona fia inoa mai ia tūlanga uma o ia i le lockdown sa mo ai pe tūlanga na iulai ia pe o le vanga na lo ia pe fo ona angina i fo ia fatana nanga ia ale ala le o le lua pi ma le fenga tsaitsai o le tunu ia le ua family no i fo ia le tūlanga lo ia le ia inisi fo pe ona sa lo ia inisi o vanga fo ia le ua tartala mai ia ai mautino lava mo le taimi nei ua fa mautino e lana fionga ia ono ia se taimi na tamai o la tala u mai sa matapu lo ia le tunu pe tai o le tūlanga lava la tau ia i le asusa po le asusa pati o le atu mau per tapu ia i le to mawhai ia le ona to tala ina ia vanga fo io marketi ia mission free ia ona o le tere lo ia i malo ia fa tai fo istofa wa ina ia fa pena ona la ngatasia o mai lo tatu turu ia mase ka go ngi lo ia wa ui da fo ia no tatu ala langa ia ma pese fo to tere la tulu nei ia le tulu ia fa vai le tu apeta ia o to tere lava ia makwa pe wa fa ile lo ku fo ile ma vai tu dia itu ma mo de ti o ngi lo ia na le lo no se tulu va ne fa fo mai ia tatu tulu ia o le se tūlanga fo le manatu ma mawhai le tua ia ai whaatai ni malo ia le whionga taitai o le tunu ia ka peneta ma whai ngā malo ia ono le fo ia tō whaua ina ia mawhai ona fo ona tatala ia vaenga uma ia mawhai pe ona whaua wina persa ui lau fo ia leo se o le tala wha mauri la wala tau ia ri a lau sunga vise sio leo se tala le lei ia ma se tala fia mo le au whai pisenis ia sa le nei ia whaamtalanga se tasi fo i o whaife au ma losi i whareanganga o na pa u leo ma mawhai le aso tau le tua ia eka kong sai ia wae whamaia le whaamtalanga tai ora tunuari ia vise si o whaatana ranga le no whaarongolongo ia ma le siufongo sa mo por duapi ia fai umaka ko mea kau ke loko ia maka ko pule mai da so fo se pa ia rasto na po le so nei ia o le aso sa la bala tu ia marsa pati tato wo i le lotu tato wo fa fo i nga mar fa tai de tu i pe tūlanga na mo le waru i rumo tato atu ulo pena ona i le vai mau foi al tai er malu ia o te rei noa i sisi tai pe mo tato tai o tūlanga umala ia o lo ia pe ona e sau no ia tu sa foi man fa tata no anga le fionga palmi ia o i tau tai no tai le nei o i tau tai no tai le nei
ia pe tu langa na au staimi mo pa iman manu na tunu opera mai mo mai ia staimi lu mo fa pena na tu na tu le o tala mai sa mo tu langa o mo ia me lo tu pusi tatu wa tunu ia ai nga tai le ia o tu langa o mai tau no fasina fia ia e sio tatu tunu o lo papa au mau i fo ia tunu e mau Patalo fa malo si banga de ua ma futa ma de banga o tai au pe yo le fartua ia Elisa Manu Maleri Bishop ia fa pe fo ia Samoa Matalasi ia o lua au pa au P James ma lor soifua ia ai manguia kiuke God bless Louis Fretten ma lo usor nga ru ta lo fa au kilani ia dio ale soifua manuia i lo sa se lua alo fa tu na yo mato ai nga umalava i Samoa from Melbourne God bless ia mal kakala le Louis Fretten le makosi masiva mai tabai faletoi ma naia ai fai mai o rua kanga o kako pese kako sumpai tini para Nico good morning talo falava lua sunga lo faanga mai Brisbane Australia man we are weekend of the datu fa tele ia ma le ya ba tu la talo nga lua sunga ma naia por kalame farong atu ia Usu Seu Samoa so se tour que lope from le pa ale pato so mau fa pe ya kambalai o ye pa ko ma tua ia ni teida ia vai de mai mo mai ia le aba tula ia ma Anna and Lawrence ma lord soifua toa arona ma lord soifua uso mo mori atu lo fa nga sia fa nau mo so to rua i fusa fata lo fa nga va tu nei toa i Perth Australia manuia le ruaso God bless ia male tamai tai do hei lala afua le fo join marta to live ia ma vidiamu to la fo sa re sa noanga fa mole moli atu lo fa nga yu ai nga umai sa mo a bao ma sa mata i sa vai fa pese uso ia amitua na i wita i mo male ainga alo fa tu fo i mo lu God bless from Melbourne ia o tafale tu la epa morning mata no fear lu por kala me God bless love ia mesela ia kabalo to fatu moana isolia ta au manuia i lua sunga ia il lua sase lua ai nga kai der pa io lo tato wa lo pe sa le ulai fa mai o le loku me le ai ka ko a le aingi loku o fia lo loku ai a fai loku le loku sa o le da vai sa ma le ali la sunga visesio i pe tu langa na sa le na vale so ya to fatu mon solia usol melenga ye walengi lo au me u fia lo wa so pore lo pla me wa rinka lo wa ale ala wa kala mai el malo ia sa fo ia tulanga ia tatu lo wa ia ale ole o no ia o tulanga la na lo ia le sa wa foi lo se to wa sa wa foi lo so nga ya I want to vinga. Wala le vinga. Le la vinga mamai kala lok. Ale la kala mai lok. Ale wala dia lok. Le yo sia tu langa mata ina la foi le ya tsa foi la to ya wa anna fa pe e se sa telefoni le dei foi langa ule o la telefoni le sa o ma ko yo old fashion. Manuel ole ile o vinga la fam talanga di ya la sunga visesio de ton fai fai lo falta tu ile temi le na tasi ele lotu ma tu temi ono vai aso anga se furu vai aso ele fai to fai ni lotu ta o fila ma malu ya le on tanga pesi le na fa ma ia ai fai fo lotu sa uro tasi lotu ai ke no me mari fa pe la tala lotu ole ale o fi farsa to io ma to wa farsa la to ia le kale sia spitor to fi mai ia fu to ia le video kula wi o fa pe ia bea foi le ma road model foi le isi tala mo na le ngola tala ia foi le fa pe so la même fa hier ka le fe ro tia sa le lot a ma to sa ba dia le lo fa ia visesio la uma ma fe fe ia ole tu langa le ia ta to au tala bo ia tu mutumu i fa i ta to talonga i boss foraile ia le nei o sa pati ai le o mai lot episode wa ia usa wa fa ia fa fu fo ia po talonga la tala vo bo so foraile so le kwa ikumu ai olo ka wa ngau le okulu episode
te ngara kasi ani ngai loku na ortaya ale fo yere fio mai ai fio wa kale do ala e pa wala hu ya fi ngale o nga fi o ke lu awai sa o kala les ko inga yo masani fo yo le ofisolo le sa kalia o ya o moriang e talia o ya o moriang ya ma pe ai le lu ku ya e kalia o le lu pa awa lo sila fia ile tu me uma tulanga uma ia o ia ta to bola ai pe tulanga na ia langona ya fia foi ia wa mata ona tala mali e mai ia nisi foi tulanga sai ta to lockdown ia wa o New Zealand ia le ko kala uma kwa kala ko kala uma ia fa sa ia nga kai do sa uninga ia le fa mai to fatu sa o ilo le sto ina mai kwa ya ma ko pa pe ale puede ya de maloko vaku fa talo fatia Samantha Morris blessed Sabbath ya ma ono mo me ono fa anga mo itato uma Maria Lucio yo lo pati mai o manga kua ilo me mo tawana me mo tawana pe mali fo eu so no anga e me mo le o waru le ai ka mo fucking anga mai le ai mai se ngai ai le ai se ngai ai ina lesko inga we ngom kala inga mo se kasi kaya o le sa o vai ko inga le fa mo inga o sa le so wa oi mo ko inga le o le siba yasu for rentales o le siba yasu for rentales ai inga le so mai o le siba yasu so le for renta Malaysia ai ku sa o ai inga uma le ka for ko malo o ia ko inga le for renta uma ka kalo ale ni kalo lo mo ko inga le tu se fa mole a mai sa for renta a mai sa for renta le wo fai for renta mo tu a mai sa for renta ia wa lo ka kalo wo ko inga kalo vinga o ma kwa ka wa nga wa de fai mai fo e jalo fa mai sa for renta ia wo o se na fa na u fa ti nga e ta mare okay ila ko inga ni siasu ai ka kangin ke fun au se nga kali la vidi me son kali fa me skala son kali dad ia vai lau ka avale ngai aku kama memoria o ki nga ma kalinga i no fo me so e kan kangi me la fo rencha ia la fo rencha ngai aku kama memoria ke no el me kupu aso mo nga receiver ko ingala nga fo rencha por eso venga la via la via ka ki el forma le ala la ka ki me ngol moenga nga ki me ngol moenga ale wala ko nga kali na ko nga kali ine sa fa ka wol fo rencha chon wali de alo vai mai kalas ko ing ya ngai do ha kire ka kalo me so fo rencha ai si fo rencha ai fa ma ya pera le lo fo mala tu eta to moral of the story ahu ka wa nga ule tu awa uma me mo fa manu ine ja to le tu ta dia man pa tai a pe tu langa le awa tawana awa le lo ofina ngalo le tu sto inga le awangi average for rincha wa mo kingoe la via ale la wor ko inga le mo ver ka kalor ko inga uma kwa ava fosi lo masu ya le ala ya kuma le mo for rincha ai la via iro tu la gana ya pe ona e mari fo ila usa no in ka ko isia su saulinga ya sa fa te la to mo penal ma futa mai ia ile nei tai au ya lo yo ku I me fatta ni la vai nga ia ta vai fatto I ma samen for Morris ia mo pat mai so ia pe tu la na o ia ta to lockdown ni tai fata lo fa malo ko ia so to fitele ia Mario on le wa na ko na ma ko tamen le vangol le tai ia nga tafo ia o ni so ida to le pe mana telefoni ia ida to ia mai mo mai le parti de safa ia ma Agustino Fausio malo uso mana ia por kalame ma wole le ia tu nei singa sol okay ia mai de coronavirus man wia le luaso pro ma sta tele ia ma tavai fartoi ia samen fa maris awole dinga sao lo kala ka mai ki wenga le wala fa ko e sa mo
awal ai silpo awal working ang ba kul mela be ai ala ya lu ya le wi la le ang ala wal ala bala o kwa kamak ko winga ni kamalai sorry ole mu ala yo ya bala o ko sorry se awal ai silpo ya sulu lo mo lo malpo tu la ganna lo manino mai foi me mesa melfa awal binga ia fa talo fa tia ya le voice o mero fa anga a Marie Alosio o tama aina ia o ta selua au le no fa solo in tai au malo atu ia la po kalame ila usunga Marie Alosio mauto tasi en langi pati fa talo fa lu sunga ni tai au ma na ia po kalame ia o Hannah Williams talofa from California ia lo fa pena na mafuta mai tatu po kalami ni tai o tatu super rugby rena e ta ua ila swana o super rugby nga o lakpi ka ko ni sa mo po lakpi e tu mau ta longa ia le ba fa la wi lo mai do a matsa ia ta longa ia super rugby le wa le la le ba tu langa ba ta ina fo ia o le ulo te mi nei le fo wa ba fa tino ina ia ta longa ni e no male ia tanga tama ya lono winga o le ale ai fo ia tanga ta malo ai malai ia la pata du ai ia ta longa ni ia o no le tam fa fo ini to fa win ia o mangi ia la fa wa ia la to wa le me ma na ia ta ui la ba ai fo ia mi le na lu lockdown ni tanga be bello fa ma yo covid sulu so da ka ba la fa ya to le ninga kala mi se ro fo kala po ki landi ia Wellington ia medisio kalapu ini sino lo fa pena na ta alo fo ini sio alo ta tu ia ole tulanga ta uana ia longo winga ia ta ilo ia po ani fo dingo ta lo ngala mai mo fo ia le ngato ni sila ia mi fo ta tu nei wa mo tino la fo ile lo pe fa sara la TV tas ia mai mo ai ta tu po ani fo dinga la ia ile ta lo ia mi sera fo ia le umio te mi na poloka i ma ta fio yo lo winga afa pe o le tam cha alu lakpi mo pe o le si tam lakpi e pe ka alu anga ina mai mo pe sa ste pa ko pa ki dia alo mo winga la tu langa le lai yo nga sa ste pa mo fo ala ki no mai sa ste mo explico mo fo ala ki no mai lo winga la ka alu anga o la ko yo la vodia de la fa ye lor kala di shedinga nga fa mato au votes ia wa a fai nei a mato wa toleni so lo ke fai aku a ku il polo ko a makua vale tonu ia polo ho le kau awala wori so de ata alorchin le ai man tanga ta ho ia ata alola malisi ho ia kalapu sa fa pena ko na le ho tau sanga o a ve fo ma champin alo lo tau sanga le o sawa inga ia au le ma mato wa le mato au ia mato wa so champin ni le tam sanga o si singafu le si ia tau sanga so ni lo me ma dia da wa bai kwa I fa le kongu wa ia perform ala wori ba to wa ta alo ele ese ba ye te mi sa fa tu wa ma to ba mai no mala kamale il mako se ka alo mai le ku buke ngi se ka alo mai le ku buke ngi or como foi nga ko au bai le speed fa fo I ma speed le ka alo le wali so ia pe tu langa na ia fa tala fa foi la to mo pena na mafuta mai I le nei tai au ia lo ata e mai ia ta vai fa toi fa mai sio o le kamalo le panga sa vinga se malo ta vai fa malo so fu ala sunga fa toi ia o lisi sio lo fa talofa mai talofa from Martin ia que no me cuida y el sitio por no foca pero que sí ahí e sa ele está mai titinga o senge e o so fa o me que kaulanga le ala se o se es ka mi que kaulanga ngo me mo maku le ala fisili kang ya fisili ko kang o fe so nu o fe so nu o fa sang no ole nu mama ile mamau pa fica e kama ki le mamau sa wor pasine sa me kwa e sa me I ka pia o menor ka me ki pia sa alma for ka mi o makwa fa si o mi sa wor pas le me si de kwa ka le lo so oi o makwa ka wor ka mi ki ngo makwa
o fia no ngu o fese ko sa mai kang ya ko masa o le ngu mama ya sa le ala se nga mal tadi ka ka le sa le blati fanga sa mo le tula fali le si le ko po fe mama o ama ai kali lo ya ka ya le tamen tu le fa sa valia da lo tau danga se te se tu o tu sira le fi alu e mata ile tato faria ana na fisida tu ya le tu risi le dida do you know the way to fish market ku wa le o ka ki wa le do por arcade excuse me sir, do you know the way to the fish market nga li leu or kama wa le na te do ya le fasinonga le awala sa wa sir, it's over there lava. Usa, leo por kama kiki ala nga inga ufa maunga inga ruenga foi a inga o povi se tu lo le fa fonga ngala tunu. Fa maunga inga lo nyusi la ne ala so povi ai o pa povi e limas furu povi o pa povi. Le ala o lo diskaya la kulo le pule o fa inga ruenga ia si alo le o samo la kulo kama e pe alo ka le ri ala nga pe ala nga le ala kulo le pule kaya hey where are our cows Maki kilo malo ko perfect ka mo suli male mai they're over there but mai no mal kala al puli 15 fai ka al puli 15 where are the other cows ko kong yo be ngino ko inga fai ka ko suli male dispiku awo mau la kik wa mai they're over there le ala ko kolus furu le ala ko luas furu ya povi le ko mal pule where are the other 20 cows fa mai no mar kala ki malo fa ya si como mau o fong wala ku mai povi fa sang ko malo they're over there Pamalo ya Rastaman ki ora talo fa lava ma lor tu atunu le se panga kapua alo mali le luasa alo mali le luasa de yaso ka alo mai le kumu ke ngeki malo rasta fa maris malo lava ya te luar tu atunu fiu fo i akase fa tai pa mau sfia lisisio i ale fa mai i ola to la bai mo mai nai wa nui wanga nui i ama fa mai mari alo sio social al fangale ngora nu over there, over here, and over there, yeah, so man from Maris, yeah, five take up, now, fire to put the time, yeah, all tato, lava, le manual tida for Pudenga, Yamanafanga, Wenga, to 2 day, Lope, Samotilita Lassi, but Samo radio Tarave, the Mata in a long Puri, Malo, Tato, to do to put Tonu Lava, Samola, Tovia. I'm a shit, I'm a shout at top. So, if you for your opportunity or a lot of your by the Wangana, for you on part of Tupula. Umiro so is for I fear Umiro so is for you, ma Tidiana out the late. Every time you smile on your face, yeah, okay. You look young, still look young, and you always look beautiful. Wow. Pascarim. Oh, you're so beautiful. Yeah, ala pa sta malo longa la chai na tu sta to pese. Yeah, fa lalo mai ne chai. Yeah, mama sei ka ko ka ngofila e tu ta to tadi e ma ta to fia. Yeah, I tono pese. Ona e fa fia ina lo to pa yem lo to malu mai ta to pese. Ona fa fonga mai dia ia tatou tala mai Samoa ia lo fa pena lango ina Tamisina Resort ia ole NPS ia la le latou Easy Bank ia male awonanga ia tatou Loabay shop ia musika Maule alofa Ae uapa amuta Ta oto ifo Ilohu alu
sa dia langona so mafana fana o Loabay mai it's a fia o nei tinga